Yamochi biem samu akwa Badwam TV Badwam so Apostle Dr. Nita Ekutego yada said in Christiansem yada kase no eto social live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Media Fear Amankwa Tamaklo Afiyenti said nsem no etie Enra Ayawasu East by election course me wi NDC Baba Jama ene demo enkunim So Ayawaso East Badwam Empesua so police stations makomako oha ene edumi ensa ena ekoso ewo honom na ene entoabomu ene abato ebre no yebo epinchen owura JFK ya wono ena oye twetwefo panyi ema NPP amanyoko no yene no edi nkomo na owanida sosronko ese yeden a abato no ye NPP womo anam senior na eye Baba Ali Yusuf obedi nkunimo ewo sabato ni abato ya adwontre to ne na adwen na wa kire no ti be wie na wanya 8 na obi abon se bi wonka ne kure misum ni so wonka ne kure na de 80% de bis because wo hwe no me ekoso a ene de nkofo na ma omoka min se wati bi ene kwa amofo aso a mo yi Baba Jama eho abufu wo krom ha ene independent candidate a ono oye ndisi ni power tena krom an nsem a woka ene ye candidate yi no Baba Ali said watena kroma nkofo nim adwuma waye okroma nkofo wa kire omade nkofo ya adoye mo Ayentoansam no aso na ene ya meka say ya kire enipa enkono ya ebi enum ewo custom office na ba konso na Narcotics Control Commission na ba konso ye security officer ba ko ewo energy commission na ofofro nso standard authority na ya kire wono mu aposifo na kire womo ya asisi a ya mo police inquiry bill nyina ne se womo nya container bia won susu se tramadol bi ene womo wamfa ne kwan paso ameya ankle no enu ntini ya kire se ni pe ya kase no etwaso Eba ahobambo ho nsem so a enye nipa nko a na ahobambo adwuma eko no ebo won ho ban na emom abribia nso no wo hwese enuboni a wode ba oman mu no obi biara enya sa ekwan no ne senti brano eye custom for ebo won ho moden se obehwehwe nkofo niemem ne enuboni biara ewom no waye pie afe owie a wode se nipa no akwakogina aseni bia enei wachi nipa nkran se nipa wo munyada eye adwuma ewo aban mu enipa ya wachi womu eye eduboni a wofre no tramadol na ewo won ho a wopese wode kɔ baabi foforo ne senti ne nei wode omo akɔ police bia ya asemi wo ba behwehwe mu yi enipa emunumu de omo ye adwuma ewo customs ba akoso ye penna wo na Narcotics Control ba akonso eye adwuma ewo ports ahobambo for adwuma ekuo ni mu ba akonso eye adwuma ewo energy commission na ba akonso ye adwuma ewo standard authority a owo Ghana ha ne senti sa asemi hapa Bayento so na babeto edwabro no bi aye lashibi MF adehye eho adwiri won ene omamu nyina wo enipa na Liberian ni dehye mfiaduo no ensia yesi nipa bi adi no mpamro amene wato na nanom nsia do yamane boni kojomensa brampa ko ho etwaso bia megine aha aye lashbi MF mpotemu ho na se hwe bebi yegina ya yechiri ho apartment ahoro ogu wo no da mebie na police fo ama ya aten ho ase de 26 year old Liberian bia wofra no owura tengi obehia na kwanhyiawu za police fo ma ya aten ho ase ya ba ha so ya aso to fom omanfo kan de se hwe abrantie ya oba de obesra ne nua benyin na oba no za okodo an de onyi ne girlfriend na wonam na wo ba wie ya obi a orhwe fie no do orezi alarm de kromfu na omanfo wo around onso wo ba ya obechi abrantie na oye na adwumpo de oluguan nto oguane ko mosque bi o ha n'echiri ho na wakoche na wazene be bebia wosusu de abrantie repa konfo ma oba ya wobobun na wobun no police fo nkra me yate ho ase de patrol team na wone na ma wo hwe za rekodo no onya de stress call wo be na wo beje abrantie woja abrantie ya woze no call hospital wo ben no woduru ho na wo se abrantie wa ya nyame sinti yake seze abrantie aya nyame za owo lashibi funeral home wo hwe de obaye autopsy na mohu azeporting ha buru na wo buru no anam do ma owi na za
police nkrata ama ya ate ho ase de nyimpa banan na wosusu de wozi dami ewukasami na omanfo bi a wotete around no so wakan ho na sesi a yerkase mprempenze waache dami nyimpa banan no womu ebaasa no mukroze oze no ho akanwura worhwe nyim de wobachene nti se hwe bia yegina ya aha area mu dami na dami Liberian ni owura tengi onya na konshiawu Dam kuma ya wamra shebe fie mu abapra koko akuafo ahodo bi ho wo poye mantemu se wota won mo chi ne ye won mo de bia no wo mehwe se aban edebe ma wo for luxury. Say Sabeka as ye na nanu mu ye nuanu mu akuafo dokua drum mo jeni ye dwumaden magana ye fa ne tuma pafra Ebra ode ne nsem ekọ awiye no akuafo bi nso ede nsem bi etu dwa se Prince what you can untlaka 5 bucks from November abesi 7 year March me awray one city kwan sankan atomotin krata mu discover se scanner body a ne amum yehu skakura aba no nye kwadi sika tell them di kaka say 10 kilos kwan na some hospital scabia kokura manya no 5 bucks ne kwa dem nkan wasem eti asra ba no say enya brepa akuafo wo hwe ya da bia beko enkoto dwanmu anati ye beko yapombia ye baburu nunua ene atwemam ponua mansi mu asantemantam mu nso koko akuafo bi ayeye kire ni nyina no editi aban wonne koko obo no a wate so no kura no a isika so mai dada ni sika hwe mai dada ma hwe mai o kipu koko nche se e de kebeto agbochire ana ya ntu ana ya oka ana wo so nya begu akuafo so enyere fuo no ye bema galamse pilo de ma galamto mo tu aselu so kwani bia ni wakato konfo me se mi konfo enko ye djuma me fa so be na me ye nya Onya bibia ma wose nya ma no kro no oban bia te wa ma na du 31 yesi nye ene ye dem abano ma wo yesraw 31 ni de fama ye yesraw fama ye e bedada na anyo sa ye de ko na be ya galamse ye de galamse ko fama ye kan tuma ma ye ye de ko be galamse won ye cheni mu no wode won krata asem nyina ekoma amansi kracha ono wa twoma mponua koko akuafo hina ono e wa twoma mponua e na na frempon manso no na de petition ko ye e na ostra ban se yewura November mu koko ya kare ye nyina yansan kan sika enkokorafo ene mrewafo a ewo fie yenye bi kura ntoduro no bonya ye ni bi ya hwekwa ya yanti abanka eni manimi ya na otuwe ya onfie sika man na otwepe Grafua almost more than 18,200. Is it Kakem? I do for Ubiso on the catch. 3 months in it. Is the idea? You want to be the editor of your near declare. Now, if you do near until Kai, Bessa, you be must have a Basaba. Oh, boy, boy, one only a car crying at the conquer, however, up and down. Who bought office one. Then you down to be an enemy and you won't be forever. Yenye no Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pe ye de asie mrani adagye nti yeda se papa yeda se